Kurumzari Times of Manipur ki morning talk the raising the voice me tabi putaram oksari ngasi ahan bada Manipur the phone liba pauche sing the kari karamba pauna maru eba pauna phone liga du me tamina se pona pam pauche ngasi yauri basi CM na kokomi menpek ta wari sanana ba appeal tawkre center na piba thajaba sida yenkisi Tawraktabagisu lakchagani haba CM gi wafam pung taranipan gi ban loisin kre dukan sing hanghanaba comment ki thorang mai pakhidre haba sim yauri duga comment na CA bill semdo laba yari ILP chatnaba mafam sing di bill asina consular daba yai haba wafam sim yauri framework agreement ki waroisin purutringai da stakeholders sing tanaram gani haba Union Minister of State for Home Kishorechandra gi wafam court tawduna ngasi pona phamda Pongli oibu bina luchingduna NCP gi Sarad Power unakre habasimusu yauri lamjingba times ta yauri si kwami ekta week thauram pangthokre Manipur da leiriba kanglu khudimak punna hingminagadabani kainaba yaro haba CM gi appeal Congress legislative team na Sarad Power unakre total shutdown na chauna kaiba pikre office kanaki dukan singdi thong hangni khide habasima aduga police na men peki thaumi ani yauna mioi mari phadona pung ahum detain tawrure CAB pistok na Manipur sohan bai yaroi haina khongjeng sangshin kre CM na microlight aircraft khutsin nakre habasima ngasi lamjingba times ta maroi ba pawina han balai mai da phongli Sangai Express ta yawi basi CAB Manipur ban na mahusa pun sida chauna kai pikre ILP chatna ba Mapamda Chatnaroi Dori Habasimusu Yauri CPI CM Pam Tadukadabni Hadana demand Tauri issuing Wari Sanaraga Loisin C have a CM gi appeal or Ibobina Sadat Power Unakre Habasima Sanga Express Tangasi. Pongli Matang the HL Express the Yawi is the Chief Minister Luchinguna Kwame Ekta week Hodokre Miam na Mayuk Naribalam the Masigi issue Kudingmak Wari Sanaraga Warisin Purpia have a bidding Wapam Kotori Menpena Kokiba Punta Nipan total shutdown gi Kongjang na Miam gi Punsida Chauna Kaiba Pikre Habasima Nasi HL Express ki ahan malamai the Pongli Matanga Huel and Pau the suit Manarab Toba Powder Citizenship Amendment Bill amasung peace talki matang da miyam na kari hairi haiba koi public opinion haiba tare gi koi dugumba exclusive ma huyelan pawdang asi ahan bala mai da phongba thengnare khoina mathang da irei bag tasu manarab toba pawda haiba tare mana pamba pangtok to biganu laingak amal leiri haibasi kaubignu haiba kwamekta divas ta koi gi stream na fondo he wapam ko tauri menpe ki pung tara nipan ki tol shutdown chauna kai pikre khongjang saugat pa menpe ki thomoi mari police na phajin kre haiba tare Manipur gi NCC da microlight plane question na kre habsi mai le ba ki maro paw na yawi mathang sana lei bak ta warosin purak stakeholder soidan tanagani haiba ko gi Union Minister of State for Home Kishorechandra gi wafam ko tawduna phongni lengak su tekchak pum namak puraga miyam gi damak honari bani haiba ko gi CM gi wafam wari sanana ba Chief Minister na kokomi da amuk hana appeal tawkhri habsim yauri pham gi damak lalong sanaruraga miyam da tat tawbiranu habsim yauri duga men peki general strike na mahausa gi pusida kaiba pikre habsima ji sanaleba ki pawgi Maru Pau, Oriduga Arab Laharon get Taudang Naharon get Taudang, Manipur Yapun Basakta Mamas and territorial integrated sing the Rakpasing Gidamak, Manipur Sarkana, Rex Lowry, Ireba Iram Dam Nuksibigi Chang, Nakoina, Hello, Habichi, Mr. Wapam, Menpekis shut down na Mausagi Punsila Chowna Kaibo, Ohen Kray Habasim Siauduga Forum, former CME Bobina, Luching Congress MLA Singna NCP, Luching Masar Power, another memorandum, Bisan Kray, Haiba Duga. Akoi bada iroi bada hairangoi thongi tamthiraba massacre case ki evidencing CBI na kanna khomgatli haiba pausima haron thaudangi si maroi pau oire Manipur ngasi phonri basugum ba maroi pau sing sigi matana khanan bagi dam studio links min lei bisi veteran journalist obidan tana koi political analyst amasu oibiriba ega lahram sar na ega batram ukse ngang si han han aikoina lokhachani ain lokhachani ngi si gi kwami ekta week haiba tare masigi palan thauramga mari lerena Chief Minister na phongdokhiba apikpa aigi haiba wakhan tha si Manipur khundari ba koi purup kudi mak nungsi chanan laiminabagi tangai phadaba amu
nationalism की इहौसी अखोइना येखप मथौ ताई nationalism की इथिलसी मियामदा मरोइना हौरइबा नहारोंदा मोहन मसी पीबा मथौ ताई काना कोइ क्वामे एकता अखोइ दिवस दा पांग अखोइ फोंदु पिखिबा चेबिनेस की वाफम सिदा नगाई करी वाखल थंबिनिंग है ngaraंगी क्वामे एकता की थौरमसी यामना मरुओइबा भारत की अदुगुंबा अखोइ श्रीमती इंदिरा गांधी हाना भारत की प्राइम मिनिस्टर ओरमबी महाकी चाम सुबना अनी सुबा मपोक कुमोन ने हाजरीबा हारिबसी मणिपुर सरकार अदुगा मणिपुर की कांग्रेस पार्टी मणिपुर इंडियन नेशनल कांग्रेस मणिपुर यूनिट से सिनसु याम चाउ पांगथोई अते भारत की मफम सिंगसु दुम पांगथोपनी अहानबदा थमजनिंगबदी श्रीमती इंदिरा गांधी हेबा लुसिंगबी असि भारत तनतना पृथ्वी की मालेम की ओइबा लुसिंगबी नुपी अमनी हाइबदा हाइमन बथोए ने खंजै राजनीति की ओइबा खेनबा दुगा मागी वाखलोन कयामा भारत की मनुंगदा रूलिंग की ओपोजिशन की कयामा लेरगसु महाकुंबी लुसिंगबी अमा हाइबसे यामना तांगबा भारत तनतना पृथ्वी दा याम तांगबा दुगुंबा लुसिंगबी अमनी महाकुंबा अमा अखोई लेखिदबा हाइबसे मसी अखोई मांगजबनी हाने लौजै महाकी असिगुंबा मपोक नुमित असिदिसिदा भारत की एकता की अदुगा अखोई नेशनलिज्म की वाखलोन असि पुरकप चुम्मी हाइबसी भारतवासी पुनमकना खलनबा दुगुंबा वाफमनी अदुना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ना अदुगुंबा थौरमदुदा रंग फोंदोकपिखिबसी श्रीमती इंदिरा गांधी की मतिक मगुन सिंथाबा लोइनना कोई नेशनलिज्म की अमसुंग एकता की हैबदी यूनिटी इंटीग्रिटी की वाफम सी याम मयक सेंगी अदुना मांगना पल्लिबसी मणिपुर दसु हारिबा वाफम से कोई तोंगान बा कांगलुप मयाम अमा से नागा की कुकी की मैतई पांगन की और एनी अदर मपान लाकपा मणिपुरी नत्तबा मणिपुर लेबा अदुम कांगलुप कया से मसिसु कोई पुन्न मणिपुर लेमिनरबनि कोई पुन्न अमत ओइने हिंगमिनसी अब अपुनबगी वाखन खनसी हाइबा वाफम सी माना फजना संदोई अदुगा माना हाइबसिदा मसिगी मतंगसिदा कोई हजिक मणिपुर चरांगनरिबा वाफम कोई सिटीजन अमेंडमेंट बिल की मतंगदा अदुगा कोई इंडिया अमसुंग NSN IM की अदुगा नागा की पीस टॉक की वाफम सिदा मणिपुर चरांगनरिबा वाफम कया लेरिबा मयाम मसे मसि माना पनबा मतमदा मरेबाक निंगबसे मसिबु अखोई सरकार पाइबा अखोईदी निंगदब्रा अखोईबु कांथोअमगा मोइना तौनिंगबा तौबसिसु मसिसु फत्ते खतन खनरगा अमगा तानरगा पुन्ना उंतंग उन्नमिना खोना तौबई खुदोंग चाबसे तौरगा कोई खनरगा तौसी मदु सुंग तौदना मोय खरदना मरेबाक निंगबा ओइना खनबसिदि चुमदेगा हाइबसे माकी वाखलोनसी तसेंगना हादमा आउटस्पोकन ओइना फोंदोकपनी यामना फत्तबा वाखलोन हाइबदि मानदे मागी पेंदबा नुंगाइतबा मणिपुर तौरिबा महाकना ngangiba punamak mana hari punamak se inbidaba khottaba somna kandasu magi moi khudong chadaba kyam lerangmani madusu phongdok nagrabani masi maram na koi chief minister ka wali saba se koi ngamaroi gai ba se koi kokomi gi magai dagi amadagi loina phongdok khrabani madusu koi loina khani adubu magi pendabadi phongdoi aduna ngarang gi thoram sidida congress ki kano dasu इंडियन नेशनल कांग्रेस की मणिपुर की कनोदा फोंदोखिबदसु अखोगी अपुनबगी सक्तमगी मरमदा इंदिरा गांधी बु सिंथाबा अदुगा लोइना पेंदबा म फोंदोई भारत की लेरिबा लुसिंगबसिंगना कांग्रेस की टीम मा आदा दिल्ली दा मणिपुर की वाफम कया से पन्नबा चलु मतमदा हजि फाउदा कलाम तना अखोगी मतेंग सि पिबिदे अदुगा मसि उनहंदे अजि मसिदि याम नुंगाइतबा निंगबा काइनिंगाइनी होम मिनिस्टर खंदे प्राइम मिनिस्टर खंदे मसे उनन तगदबसे मसे मणिपुर की वाफम से तेलब पार्लियामेंट सेशन लेरा भाउदसु मनुंगी कैबिन दबोरसु अमदबोरसु मिनिट मंगा तरा दोरसु नबी बसे करी कायगे ने हम पेन बसे रंग प्रेसिडेंट की कोई थौ ओना इंचार्ज ओना पुबी बाय तारे कोई मोगी एब्सेंस दा श्री टी मंगी बाबू थांगदगी हाना मंत्री ओरंबा माना याम पेन दो फोंदोई मसि मसु लान बनते अदुना सिगुंबा मयाम से कोई तोंगान वाखन से पुंजिन बसे ngarang ni mera sigi adugumba khogi wakhallon ni ani thamjani hoi aduga hariba mafam di maksida khogi hariba khogi palan thorom si maktada gang chief minister na phongdu piki ba haiba tare gana sa hepet thambi re manipur gi ji lagi issue watho
lei mayam si masi tanara kan da wari sanara kan loisinba pangam gani have si mathambira kan mana ko gi men pek amadi ko komi gi mihu singa su yam thu namak wari sanan na bagi du gumba appeal under invitation na jingba dung ba thana ba laire haina di phongdu pige du egana kunarom da de khoi ngarang si men pek ki thomi mari aduga to pa khongjang chaisil ba mioi ahuma ma hoi tawrubuni mo khoi na kari gumba lo na yada ba lo gi mi yeng da asoi bo ba mi thabak thorom to gum to lokot bu di oram ba ya haijara ga sai wari sana se haina di khut ti ting tho ga sona kan da su gumba action yaksilak pasina su sum bako wari sana na bagi jaksila iba kahani khongthang se da ayet pa pan man tragana serana na pu ya ba ma saloi da hai su miyam na masi phawna si kadai pu ngarang si ekoi gi thomi khara phajil lurga thadu e haben na phaba mukti natti phajil lur ba haben phajil ba su oram da ba yai natraga phaba su oram ba yai madudi ekoi gi police tagi phangda ba natraga ekoi gi lady ba lusingba adu detain adu masi thudok pa police ki di moi mathause kaigum tamda dhamka su tawi kaigum tamda peace oina aduga kana gum basi darkar larga di ngak detain torga wali sarga chamna harda lambi da fishing taw matamda mayam se chalga ngak phajil lidana detain tawi dana chumai to moi gi di as a matter of policy police ki mathau khara di dum tokdaba ya roi maram di irang la kan da police sum yengdana aduga bharat sarkar na su sidi moi manipur gi praja sidi government su police su kaisu pula michang chang rabjani haibasi su utpa yaro na khali karigumba puling dagi leramgani moi su manipuri amani manipur sarkar na su khali manipur sarkar gi lediba machinery sing police na ching punamak su manipur kan basi loin pamangani tawdabu moi gi mathau da khaitang henjinba watpadi khara lerambadi yai adubu police ki su moi gi mathau to bane na dum khanba yai maram di ngak di ten toroga muk thadi thadol idana phabadi na te ado somna kanda All Manipur Muslim Welfare Association gi thongmi ama koi Abdullah se phagi be wafam amasu lei masi masu aina sum khan matam da issue siga mari leina na phaba su man badi oiba aduga amarom da moi masen manung da Muslim gi manung da hariba leipa ki issue sidai da Abdullah hoina masi da charuk ya ba sida masi yaganu masi tawganu haiba faction nama nakal nama laktana achumbara chumdabra khne dhamka toram yai masidagi police ta takna tawdagi taiba kambu do madu ekoi Abdullah hoi kamu na ta aga phabana muida phare hare bo sisu angak pa amani aduna sumaina phadok phajin gi thabak se siba ado hojikti Abdullah gi di hojik phok thadu edi ta de andi sam machet khar sum ekoi kari gumba khara police ki su action khara lokhat pa mali sab chana mase mana police na yam na hena cruel loina amana food na saidana torture tor abdi tajade ko ji phobada hoi aduma pu khoina thamjaning isi hoi phapun hai samak tu hek nungai te ta na raga di singum se tawda bida kadai da kaino ha hoi tarak ta badagi tawrak pune hai na di harak prisi ai ko police ki di kham khara ko khara dum to wa je mo gi ko gi liset ne hai na lo tai okay em matak du koi ngarang parliament ta hang pa wa hang amagi paukhum pi ba dai ba tai ai masi correct me if I'm wrong masi lalam so ai na kitang ningsing ba thok tre ba arunachal notice ki manung dagi MP mana pukhala ko gi tapir gauk che tapir gauk yes arunachal manipur so am la amani na ni ko ana pukhat padu ba naga koi gi peace accord ki matang ha ta war ki matang da hangbo wa hangi paukhum da koi Minister of State for Home Kishan Reddy na framework agreement ki waroi sin pural tring stakeholders singa tanaram gani ha bisi ya make sing na parliament khum gre ha hoji yamna koi gi detail we budi masu pi de koi kai ni yamna khumang chauksili masai da koi gi naga group loina muk on board ta lai re duga any final solution ma deal tawdring ai da stakeholders singa tanaram gani ha ba koi amon da ha misi parliament da pi gi wafam si yamna kai ni koi na thaja ba ya ba amadi oire haija da su madumana koi penthok pa yara bra kadai pu masi gi ngarang gi koi gi ms koi home gi mos home gi wafam se koi na lumna no ba ya gi tragana kai ga ba tara lo ya gi sikta hoi es jam nungai ba poni maram di parliament ta North East ki MP amana maruena Arunachal gi tapir gauk si Manipur da Imphal da toina lamba adum Manipur swai masa dong na bu leiramba ne ma si lamdam si kupna khangba mani aduga party gi su laipa ki myam si yam active oi ba dugumba MP mani adu mahak na
parliament pukhat pase masimadi highly appreciate tawe loje aduga aikoi manipur gi yam na aikoi gi machin tungkhalai ba MP BJP gi MP sing adagi naga gi leidiba NPF ki hojik sarkar paiminarin ko sidida makhoi dagi kari gumba mata parliament ta phongdok trini da athapadagi arunachal gi MP na phongdor pasimadi aikoi MP singse masi moi nanghau haining dabra natraga heitabra khangdabra thauna leitabra masimadi ai khaitang aina penba sumaina miyam su pela moen khale aduga tapir gauna haibasida aikoi government gi home aikoi minister state home minister na ready na phongdu ibasidi anova nate masidi ariba record khongani hanna khongba record se amuk parliament ta tabagi wadani adugo tawbadadi parliament ki floor da document na moina leidoriba asigumadi yamna kanai aduna tawbadi hanai khoina dum khanaraba hanjinna aikoi sida nainadana kayarak hana nainagraba nina aikoi sidi pause chajik nena dum logjab tai parliament pu sitabai nate aduga question hour kari dubu aikoina bebar tawjai tawdabu aikoi dadi it is nothing masi pause chajik ni ene diluji okay thank you madan aikoigi egan sa bet hodo pi ga tare congress ki dagumba XCM na luchingba yamna ba delegation na music delhi camp tawduna le ngarang si Sarad Pawar NCP ki chief unadana mai memorandum ma any lakadori bu ki cap ki bu ro traga naga peace agreement ki bu ro message da manipur ki yang kan traga notice ki apun magi yang kan da lokot pam to opposition party amana lokot pi habgi memorandum da pisan ki haba ma ko na thinda duga ngasi si su XCM bu bi luching laga jantar mantar da mo wakat mi famgani habagi pau sma su lady laksaning is opposition party amo oina hoji congress na delhi daga camp tawduna lay basi masi kadai buba koina ka hani makoi gi thodang si koina basi thagat pa yaba ni haina koina afaba posite dum thagat pa tai congress ki adugi adagi opposition ruling gi wana tana manipur gi koi manipuri masa oina amasung opposition gi magi role oina koi rajniti tawine na sum swaida sum Birian chair ka pangai le ba adagi swaida sum government chair pangai le ba khuti thadaba aduga press conference ni ga na khara board am thela kanda wasi chong ga hanne ngudari mami dei haman leiram da ba adugumba opposition lo si ham lei haijari ba urabani akhoi gi hekta akhoi gi मोगी टीवी चैनल खंगदे म खंगदे दा मनिंग दा चावरा ब साइन बोर्ड am थेरगा वासी नमे खुदिंग gi chong ga मिसिंग कयानो नोय पार्टी की हाय मतमदना अखोगी फिरान पाइबिना प्ले कार्ड पाइबिना मी भाव वारबा ngangi du hena adugumba makhan ge opposition dudi madudi pang yam kan encourage tawningai leite aduna opposition waraga su awu waraga su suman action noina अखोगी तौफम थोप मोय मथौ खरा कांग्रेस न तौरिसे सिदि याम एप्रिशिएट तौनिङाय ओय अदुना शरद पवार खंगदे नहान अखोगी राजा उनरुबा अदगी सीताराम अखोगी येचुरी CPM gi adagi CPI gi raja ga unadana khodan tawriba Sarad Pawar NCP gi ga tawribse masi party khena raga su madu maru oy ba maram di akhoi gi lobby tawba adagi akhoi gi misang khomane ba akhoi misang se MP singna akhoi khara ngangbir agadi kep ki orasu adagi territorial integrity gi akhoi gi tawriba kholiba akhoi naga peace talk ki leiriba singchida moina karigumba khara pirak pa haiba se yamna kanagane khalli aduna masidi congress na tori sidi yamna appreciate tawningai oy adu moi pien da baibo ruling gi lady bus dei da maru oy ba du gumba prime minister khangde home minister khangde una hande base masimadi yamna democratic oy ba wali hana khali moina di parliament session leibani haina haibadi yai adu parliament session le rasu una ba ko ko tong bangi parliament session le di manung da dum parliament house manung da moi cabinet da toro ma adum una ba yai haijadi ba mi loilamak na tasu mi ani ma umum toroga masi bau to wida ba sidi yam nai ko ill treatment to mali hena loroi do maram leite adu masimak yam phatana Sri Modi na natraga Amisha na torongane ba di nataba wakhan da di mana nungai taba pui adu aina makhat na khaitang sangna haijage hojiki parliament stage da lady ba se lok sabha da di karigumba kep ki si lagma tamda adom hangbirak pa yai ko ai han mangjong na haijabani kep ki wafam si lagma tamda hojik sa ko December ki tarik 12 bawo si hojik phawdi kano si program si lady ko ko gi session je alboi di December bhawgi sigi manung si dai da naga peace talk ki wafam je masi hekta karar kan tawdun khotna
loisin gani haibasimadhi parliament session manungsidhi khaitang ai oina thajaba watli aduna nan ekoi TR Jeliang na Christmas ki khudol oina ka lakpa yai ga na mana haibam leyaba adodi 13 gi matung di Christmas ki gap lei swai sima so koi am na section batai politically or ekoi na time situation je sima ai oina lanai oina observation je miyam de phongdok jabani masi am section ni ngai oire adi marak sidana muk parliament session manung sidana muk yam na koi luri badi citizens amendment bill gi hariba timing di parliament session manung sida tawdori na bo masigi loiraga di tawloi dori ni adura bai di hogi bada moi experience ma leire lok sabha da pass torga raj sabha da pass oi lana pukhat pa bawang ngam gi dana bill si lapse taw khra ba chatna ba yadana amuk an puthok pa tarak pani na handak che amuk puthok kani hai ba si ma list tara taruk subal list ta yaw re bo kep se adura bai di kep sina phaba phataba natte ko kep na phai na tra phatte na itihas yam lei badu ai tokcharage maram di yam lei na gre aphabasu lei phatabasu lei mayam lei simang ai khoi da mangje badu gi ni koina lai di madu soi thamjin jara kanda parliament ki lei ri ba masing stei da lok sabha da di compulsory ruling party na yam lai na ngamani habadi makhoi gi seat ai gi sam kanoga punna sit ai gi sanga ga nifu kanu lei di se masdei dei da sahunga kuntha mapan se masina kano ne hajari ba NDA gi group ta lere opposition na 206 lei adu roboi di masdei da lok sabha da di karim ta wadana ila ila na pass tau ngamani raj sabha da di nahamuk tong hojik majority si oi de ba ruling gi kangu se ni majority oi disi kaino hai matam da 245 oi ba raj sabha gi MP masing sidai da mo hojik lei di ba si NDA gi group sidai da sarkar gi group sida subject to correction katang khena badi le rambe ko kano khara Shiv Sena di sakrai asom da kano rom da congress ki asomi group UPA LI rom da moi hajin ramina moi thadre hoji 113 se masini khaitang hendo ngi lebra kala gumna 102 lei gai so hai ko ai subject to correction karamana chungge sai chapchana hoji magdi haiba ngamjadre sidai de lei di si ekoi gi BJP ngahana marfu ma thoine ba ate magi kanos dei da lag matam da LI dei da punna mokoi si lere adagi opposition dana UPA ngatagi adi congress na luchini ba DMK gomba du torba adagi khar leiri ba mayam se masi tawra kanda koi humpu tare lere adagi others dei da Trinamool gumba Samajwadi gumba bidagi Biju Janata gumba kai mayama adagi koi lep ki kari gi leiri ba CPI CPM ade mayam ki lei matam da sigi yankai nipan go lera kanda sam ga kunmanga ne haijari ba sam kunmanga ga sam tarahundoi ga di sam kunmanga ne hele moina choidana ngamgani ada haje khalli sina kamai to ge da others ki kangu se masidagi borsu amade borsu lobby torga kari gumba khara handakti choidan ngamani tawrani haiba wakhalonda masi leiraba matamda masi puthokadoi ne aduga puthoga su madu aikogi khanera kanda thamma kanda stage amana hamuk tongna torga ngamgodol lergana tawre ngamodol lergana masi twe haiba film ji lakani anirak mai thi dia damni na adro koi di strategy se dekoi ndoi di aikoi no hoji movement khara tawri se masi di yam kanara ne aba maram di makoina ho launa pa ko gi lok sabha da free one tawdu raj sabha di ngamoi dori ke noida miyang ihose ko north east akan me phangna lakuni na political party punna makchi bharat ke leader political party sina ai khoi da miyang khara soida thamgani adu ai khoi na tuminna ek shu tawoida Shri Bire na hairi ba nataga government na hairi ba ai khoi gi tongan mama puthu ani ga na haibase chumeba ngasai haibiri do aikoi gi kano legi ba kangu sing citizens kano sei da ILP ledi bi state ahum che Nagaland Mizoram Arunachal di masi effect tawra roi kai ba adagi masidi ta khara semdok chembin khara tawrani ai wari ding brain tang lawja ba tari hai tari matam ding ya tar break ma tung da chamana wa hang da lak sege break matung da koi ILP against thambi du maina ILP chatna ba station da di hari ba koi cap ki provision na conselect ba yai hai ba gi du gumba Home Ministry digi laku wapun sim tan break matung da kana jage break tang lominari
इरमदम फंगबा पोलम सिंगना इरमदम असिमक्तदा साजबा कंगलागी पोलम सिंग फंगबिरगनी लुहोंग पंथाना लाकपदा मियामगिदमक लेजरे लैमा कबोक लोइनना लुहोंगबगी अखनब डिस्काउंट सु इजरी अकुप मरोलगिदमक कांटेक्ट तोबियु 8131877217 नत्रगा 9612056941 कंगला कबोक चाबियो यामना हाउबनी कंगला लैमा कबोक Break in Matung Damkan Taram Lokse don't make Tabis Times of Manipur give the morning talk raising the voice ni ngasi Hariba Thorom Sita Quina Unazaram Libisi political analyst ega lem tabum SARACHANDRA ni ega hujik wakadam tabi wigi amaru wigi ILP chatnaraga lairaba state Nagaland Mizoram Arunachal Pradesh the Hariba Kaki President Consulate the Yai has Manipur di kam labor at the even Nagaland di Makoi the two per registration of residence ki can almost putoring and putoram more double layer later koi dam the late koi dam later ada ai wa ha je stay the kam hai to na koi buddhist sauri ko se ki cape ki stay buddhist sang ko ya do ni adu bo di Mizoram the buddhist ki problem se lai re ba bru gi kari gi lai ba le chakma gi problem adagi Arunachal su same aji buddhist ki wale som da di hindu gi kari gi to buddhist ki problem am lai na lai re ba adu chakma gi problem che adu bo di moi de su masi gi arubam phimam lai re Nagaland of Dimapur Mokta the Nagaland or the question is La Avanava. See film Sidesida, Nagaland, Arunachal, Amasung Mizoram, the Haribasina Lapamatam, the Soy, the Indian citizen, or Bamatam, the Mosibu Uchik Matugum, Telaka, the Singana, and nobody not the Berena, in a citizen, Lakadori Rava. I could passport color, blue Omasung, Yanoga, people to Mina, Paido Libra. See Gumba say, Karakupna Canada, Hector Chilhaida. India government line at them with you swing there, swing never. Swing the camp to me. I don't know, Massimadi, Quiggy, Yamna, Lady President, when I do Tony and Hajin Bazaar, Masidi, Yana Bahava Malay, Tajade, Massimadico. Adagi, Hojik, Cape Kiwapama, Lagmatam the D, Hojik, Manipur the D, Masi. Kaya am na soka the gig I have a lagmatam the Mokana Manipur di Kashula Aro Hana Kashu Lady Webs in the Manipur lay down at Hamda some later Bengal Chaki only guys. Karigumba Panama Makulama who were a boy the Aho did them to Kaneva. I question the am line like a Kanba Misia the Masidi Madugumba am line a Kanba the Puchin am Chow the Mali Duga quite a Pongbasu were a Kanene Kali. Okay. I got the Wiggy Naharu get hold down the Pawama, where the thing is a Hairangoi Tongi, Tamtilba massacre, Mihar Habatari, Keski, evidencing CBI in a kind of Komgali. I have the Muggi, Hairangoi Tongi told to Habatari, volleyball, and in the Young Quida, Tamtil Mihat, Kevagi, told Young Quida, what in high said CBI at least. Mother Matotaba, evidencing Congo Pakan. So, I say the Queen of FIR, Pan, 1984 gi FIR ni hai tare masi ado thing also thing na hosi Manipur lai ba human rights ki koi gi gai tare mo gi movement koi gi human rights abuse to gi lai ba sigumba issues da di hai ba CBI na lokal lai ba hosi at least thing also thing na taw ai ba sida so kaina kadom da kadai phoba masi positively ni yeng ba ya gi CBI na hosi any la ho gi ba koi gi sigumba Watokse. She didn't am later. Highland Kuitongi, Matango, Manipur, Angapur, talk about Hani don't talk to him of the CRP, Jumba, Mong, the Ampian Hidi. Or put the Ampayana, Hayani, Majday, negative, cannot later day. The other was Tangy Tangung and Gingalu, my exonum local, told the Yam Tangle, I could lady Balabaki, issue my arms, the data Hojixi. Masigumba mayam se ekoi routine walk moi tok dab di ya de tawani adu yamna thengamina masigi sudum lokot pa lak lokot no aduga atu pa macha mayam sina hoji amu magnify toraga ko magnify toraga yamna chauthok andana masida amu ekoi gi leidi issue mayam se masidi thaidok andana ba simadi any issue ma lakpada amma khangde lak matamda Hojiki lady ba Cape Amasung Naga Pisto ki lady ba Achoba wafam Ali ILP ki wafam Karase Masidagi Taidok pa yadana ba Aduga Tawdidum Tawa Teshu Tawdaba Yade Magi Mihun Huliba Kakal Pulmo Tawadamni Samai Tawna Ekogi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯈꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯨꯝꯃꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯈꯣꯠꯈꯤꯗꯕ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯐꯥꯎꯔꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯉꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯠꯇꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯗꯤ ꯑꯐꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯩ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯑꯃꯅꯤꯗꯪ ꯌꯥꯗꯒꯤ ꯂꯧꯖꯍꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯉꯥꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯩꯃꯥꯏꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯈꯔ ꯃꯅꯤꯡ ꯄꯥꯔꯠꯇ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯤ MCS Manipur State Council semba thigatnaba Home Ministry na NI da sinakre habadi koigi exile government ki Manipur State Council seme na tawibasi masi thigatnaba Home Ministry NI da sinakre haba pawma ena koran thengnajara pin haitare sanga express yauri basi tawfum adum itaw tawdu leirabani haina koi lawbu ya koigi somojit ki wari basi hoy masi thigatfam thui maramdi kenoida bharot ki kenoda man mangona pali basi bharot कि मथक्ता लाल होरे खोले नहान मागी कनो IPC की सेक्शन में हम पी रही है बा अदरवाइदी मसी तौरमने न तुमिन लेबदी तौफम थोकते मागी सरकार की होइबा तौफम थोकपा मथौ खर तौजबनी अदुगा सिरी सोमोरजित किसु मागी तौफम थोकपा मागी मथौ अमा मागी एक्जाइल गवर्नमेंट ने हाइदना मधु कदाई भावदी कंगनाइज तौई तौदगे दुदी अखोइना खंगबा ngамद्रे मंगोने फोंदोरपददी मा अदुमाइन तौना एसाइलम तौरे खोले हारे एसाइलम पीरे सिदी सोइना चुमंगने खली मरमदी हजि फाउदे एसाइलम पीबा नते हारगदी मासे आदे फार पोरपा यादोइनेबा अंदि एसाइलम पीरी बसे अचौबा पॉलिटिक्स अमने हाबा सिबाउदे मधुदी चिंगनियाय लेतना खली अदैदा हजि थिगत कदुरिसे हजि कंट्री अमदा लेग्रबनिना सिदा थिगतबा मतमदा इंटरनेशनल लॉ दा कदाई भावदा कनाना कनो तौदौरी खोतौरी अदगी हजिक कोई स्वाइद हाइनरिसिनी अखोगी मणिपुर की निंग तंबगी खोटपगी तौबसदीदा पेंदब मयामसी इंटरनेशनल कोर्ट UN दा पीदौरी गाइसिजु सिचु अखोई पाहाइदे हाइनै मसीदा मधु करिगुंबा गवर्नमेंट अमन हाइदि मणिपुर की स्वाइद आई प्रजा अमन हेता कोर्ट केस तौबो यारबा UN दा कंट्री अमन तौरकदोइनी अदरवाइदि एक्जाइल गवर्नमेंट अमना करी तौबो याबगे गाइबसी आदा तौरक मतमदा भारत सरकार सु मधुगी ऑपोजिट कनो मोइना तौफम थोप इंटरनेशनल लॉ की मखादा लाकनी मदि आइन की वाफमनी अदुना अमगिसु मागी मथौ चपचान तौगिबा गवर्नमेंट किसु अखोगी मियोय अमना सिगुंबा थबा अमा चथगी मतमदा तुमिन्ना येंगदि लेरोइदौनिना मुगिसु मथौ तौगनी मथौ अनिदुदा कनाना ngamgदगे कनाना लाकदगे हाबदुनदि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन दुदि कोने कोई खंगनेना लौजबतै यानुंगाइसे एगांग सि लेंसन बिरगा मॉर्निंग टॉक की सुम थोरम सिदा मणिपुर फोंलिबा पाउसिंग द यावले मरु पाउसिंग सि मतांदा या वखलों का तबिरो माइगा गुम खना थाइज पुदुचे ngasi ko ini matang swaista Times of Manipur gi the morning talk raising the voice listen jabo loina mi tayo purum ko mukana kurum jari